Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104. Siak ni Manong Joe, siak with ni Ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, Manen nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakata
iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumado mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 xFM. Isupay ang Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagim inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Yes, karo ba? Apo, naimbaga ken naputot ang daw tayo ito. Bernay, Ayan. nagbara. Medyo nakapoy iti may kabalong mo pigsambas. Pigsa, tinay mo na. Feeling ko lang nakapsot. Kas lang ay imutan naksatatan nga panawan. Yan, ata. Adan sa tiket mo nga mapasama. Imutan na ti audio. Okay, Uston, just kidding. Apo si Kamat, Pepay Swimet. Anyway, nyaman tayo bubrahin nyo, Apo. Siyempre, agpalpalid. Ano pa, hindi ka mabal nga rabit, hindi maputpututan. Pat Naka-indayon, di sirok ti kayo. Sirok ti mangga, salamagi. Patot. Kada kita irigasyon, swimming pool. Oo, ang dalawang irigasyon. Han, kadamot ti ko, dagitay private resorts. Awan. Di ka? Teka nyo matapos dati inflatable pool na. Kasi lang kumakatagiti at DJ Rainier's Private Resort located at San Sebastian, Ramon Isabela, Purok 3 in front of San Sebastian Integrated School. I get just relax, takantanda kayo, Apo. Ano daman ti kalikagom yung mga gan nga sonata, just text us, Apo. Ano tawagan ta kami dito 0905-808-1259 or you can reach us over our YouTube channel. Pero kanyo laang iti karuba. Kasi laang. Or di kati Facebook accounts may bilukin nyo ti John Mark Pastor and June Seriales. Dan and mga ganyo nga mga gana na po kita kaya yung mga gana sonata nga namnamaan nyo nga amumi. Handa kami requestan ti sonata nga hami mo nga type of songs na kumadajay bigla kayo request iti Andrea Bocelli kung kuna na dita ay kaami ang makansyon. Anyway, kadagita dita YouTube agyaman kami Apo kadagiti 33 nga naridam nasapa nga nag-online kablawa man. One ko na ni Binilda happy and blessed Palm Sunday mga idol. Sir June and handsome Jim. Wow. And hello to Lorely Valdoria. Yes, hamping nga na-absent ni Manang Lorely. So Hatsumi Hanagatamad na yung bangal daw kada kayo amin Apo magbibuya. Pag-greet Apo kami dito ay Nankapian, Malasiki, Pangasinan. Happy Barangay Fiesta ito no April 8. Pana naman. And extra knowledge, pag-greet kami dito ay Baguio City. Amin nga visual impaired nga masahista. Salamat. Yes, I wish we could see you soon Apo. Kata kita ay dito masahista dito Baguio City. It will be all pleasure to meet you. Pleasure. Okay nga ro. Busatan tayo di sunata balong. Gaputan na bara di panawan. Dati kat para kanyayo amin na po nga si Didengay. Once again, no dakalikagom yung mga gan. 0905-808-1259 is our official text line. Pimulalayong ayan, ang pukaw-pukaw di agbayan, ang lisika adaywan na, tapnon agtal na twirik na, ayat abimulalayaw, nga ulpit manangalilaw, takas kalagpagpakaw ket iyaw awan nakauray painuteng at aldaw. Marikripirito'y nakin nga ikulbo na tulaen, gandat mo't mangirurumen, mangikulbong mangitulmen, ngemnukas kudno betlaeng, puro seman jay bitbituen, tatap nun mamat
mamati at adin tuket agkupas pimulalayaw nga ayat. Hello. Maripripirip to'y nakin nga ikulpo nagtulaen gandat mo't mangirurumen mangikulpo mangitulmen ngem lukas punumen naen puro sa manjay bitbituen tatap ng mamati ang aging tuket at kupas pimulalayaw na ayat. Tatap ng mamati ang aging tuket at kupas pimulalayaw na ayat. Wow! And I'm very happy to say ni Kumare Inocencia Marcelo at buhay-buhay alata katatamod the YouTube. Thank you so much, Mareng. And kunana, hello, naragsaka. Manen nga pa makitingtingig kada kayo kunana. And uri ada yung medyo pinadas kong mabasahin. And sika, Idol Rain Lambino, happy watching and happy Sunday. And Sian Milibed, blessed Sunday Karuba. Pabati naman po kay Lola Pedro Libed. Love from Solano. Nueva, Siolano ka na, Siol Korea na. Solano, Seoul Korea, city spelling na Solano, Nueva Vizcaya. Yes, and kumare inon, ano kaya mo mo ti kumablao live amuming adudumdungeg dita pagrangayan. Please feel free to call us on my messenger. Yan, makapaadik dito nga radio station kada Domingo from Hatsumi, Hanagata. Wow. Pero guys, manje balay giti ama. Salamat mo mga idol from Extra Knowledge and Idol Rain Lambino na yung paggal daw tayo. Amin karuba kan happy Sunday kan nagpudo ti panawan karuba watching with you. Ayan. Ajik pakpakablao di rabi taga Villa Carmen, taga Purok Dos niyan tinga malag ginagan na. Datalaan ako si rin nakadetaan. Basta Reyes Tepilyedo na taga Purok Dos. Ayan, na yung pang malamiyamin na po dito, Villa Carmen, Purok Dos, Purok 4, Purok 5, Purok 6, Purok 7, Purok 1, Purok 2. Gibalay. Ayan. Gibalay yuwat. Ay, kaya balay may ka-automatic dito. Advance happy birthday no bigat kini Jace no Fiel. Yes, to my beloved first son, gaya mata, second son ni Justin. Happy birthday king kabalong. And damdamagig tatay, tiket mga gift anak ko. Apo nagsimple ti sungpa na balong. Oo. Kwarta ko na mo. Oo na. Tano, gatangan na jay ko. Iminalaki ni dati ng ubing ko na. Kat ajay balay kiti ama awan ti lyrics min apo idi first time makinanta. Well, awanin ti lyrics sayang ana. At ti lyrics itingan may balla-balla so hangko nga ma-identify. Hangko ma-identify the jay kuana. Ay balay kay mga kuan. Kita man taman. Balay kiti ama. Ata na yo. Wong nga rod na balla-balla iti kuana. Adda gayem ko aman nalon. Adda nagriri ko na yo. No nakalugan ng tikor karison. Oh, sige. Nga agturong sa jet taltalon. Sige nga rat palasa man ay imuritam. Rigat samay. Adda gayem ko aman nalon na nakalugan ng tikarison nga agturong sa jay taltalon ay nang rugin ako mansyon. Masabali ka talaga. Well, kurak tupay. Pagtagarianda nga. Oh man. Maday, balbaliwag to. Balbaliwag to.
naibala-balaet DJ lyrics na dyan ti dati nga sonata. atamni. So nga hamo nga may Matim nga makita nga nalaing mo niya yung lyrics na. and si kami kaya talagang adoona yan po ti sonata. Kami ma-memorize ti lyrics di kiti kantamin. We have nasurok 300 songs po live jay YouTube and Spotify nasurok lang 90 tayo so lang ti bukod ko nga sonata. Sorry apo kami nga marami. Okay, another request, if you have some please feel free to read it. Yan, hi kabsat June, ating ko GM, nagiti kantayo. Kantayo ti. Udir. Apo dear, yes. Udir? Ko. Mudir ko na damit no babae. Udir ko ti kada Saturday night. Keep it up guys. And from Nessie Salcedo. Yes. And Hatsumi Han nakatada yaman apo Mildred. Yan na. Papukaw mo dito, iti party pariyo, ang uluan ni Tiagi mga lodi from Edward Peracoma and Roland Cabrera. Hi mga idol. Karuba, pa-shoutout nga po dito sa San Fermin, Porok 7. At pa-request na rin po ng song na Q-Selection siya. Okay, ikaw na. Tangay mo. Happy watching to Kabsat Charity Lianes of Porterville, California. And please get well soon, Kabsat. Amo kung masapol na kapay na kiti anak mo. Ang kaunay ngamin ngagpampandog tigas ta una agitam tata. But anyway, palaing ka para kini Charmel. Ayan, tano magatang naman nan dagiti kay nang ipagatang kaniya. Manong kablaawa man ti family Mateo dito Barangay Sinili, Purok 2 manong kantain nyo man di Babylon, ito yung kablaaw, Jerwin Mateo. Ako talagang favorite piece mo dito. But anyway, dito yung request na tayo. Singantay kapintasan, tan naglabasit day tarupang. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Na kulayan, pintas nga aglaplapusanan, tidakes nahan nga nilakay mo, di kay sagsagan naan. Amet nga tay makibibiyang, no iso ti pagrasakan, uray pa'y amin ken kakit na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam, angin kumay sarding mo kuman, talakay mo alipliputam, ta iso tinangaklong kanyam, di bardang isip kapay lang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tiktik ngay mo analimet, Mildred. Unak mo tay kadenden ng asawa tingka, ipatpateg. Adalang ron ken kandi kapay la marmarnet. Sawen maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tiktik na mo analimet, Mildred. Unak mo tay kadenten ng asawa tingka, ipatpateg. Adalang rot ken kandi kapay la marmarnet. Sikantay kapaknangan, tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karganat na timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Parang tapay oras mo, at hanangin day tabiyag mo. Maan no nangisip ko dil mo, when no narasay takit kiday mo. Tinapatek may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubu. Papudawem day tapuso, day tapintas ana pudno. Papudawem day tapuso, day tapintas ana pudno. Well, that's it. And
once again, thank you so much kadagiti sponsors may hapon. Makita mo dito YouTube, dito Rainier's Private Resort nga madinga patpatenga po, magpatpatulod na ti blessing. And kita man, edi na pang kami nagtukar iti misa apo iti San Sebastian Integrated School for their 19th founding anniversary. Ay ket nangagkupay dinagan na nga nag-sponsor di dya iti Rainier's Private Resort. So nga, ano kayo apo nagbalay lang, at the same time, makatulong kayo pa, ay ket mabang kayo iti Rainier's Private Resort. And I'm happy apo nga to announce nga dakkel apo itited na kadagiti social service. So I'm so happy with Rainier's Private Resort. Thank you so much. And nga rod gaputan ng third iso na iti pagpapremyo ay kat agipadawat tamat. So itatapay lang first hour iti Adda kami Manen, we're giving away load apo kadagitay nalalaing pumugto iti sonata. Sna manlatan na sino ti makanuna no. Apo ket kita awan data na panda nagpalailang dakabsat nga Alice. Pero kung ti message na kanya ket ti message na kanya dita. Kunana ni anak sama ko umay kunana. Okay tata. Okay basta Greet ko ang dagiti lovebirds nga mangitamang ano tanyak amapan mang bisita kaday di manang ko jay Forest Loan ni jay Alicia ita so damanong Joe Kabato and my sister's BFF oray late na kagdingag kada kayo ita basta makapagkablawa kastamat kadagiti dingdingag ita kada kayo Karuba. Well, and dapat lovely message basaam di jay YouTube nagmayat ti message na aside from in-share na dati video, tatapay yung pagana dito kita. Dan sharing your live idol. From Idol Rain Lambino. Kita. Naimbang Domingo Karuba, greetings from Finland, from Vinlin Valdez. And hello to Ma'am Mary Ann Coma. Yan, hello ma'am. Yes, sure. Yan, happy viewing. Yan, naimbangal daw, adak mo noon. Hehe, kablawak man, idol, dagiti kanakakan anak ko dita. Nga nagkukulit ni JD, AJ, CJ, David Queen Junior din naglalo ni Darling ko Julius Castaneda Gyaman idol from Castaneda, Floresma. Okay nga rin po for 100 peso load courtesy of Rainier's Private Resort. Amok ti makapugto dito dagiti lalaki nga masapol na iti Turbo Dietary Supplement for Men. Nga magatang sa Jai Pharma Ed. Okay. Ken kadagiti pay po suking butika. Okay, Rod. No amuyo ti title na dito, i-text nyo lang title and then your name, your age and address. Dito is 0905-808-1259 for a chance to win 100 peso load. Umuna pala ang dito apo. Nga Rod. Ato yan, daray datlag nga sonata. In the twilight, lo, I see her. Blue eyes crying in the rain. As we kiss goodbye and parted, I know meet again. Love is like a dying ember, only memories remain. Through the ages I'll remember eyes crying in the rain. Kawan sa mong bag. So kaya Nalikat ka din. Love is like a dying ember,
lang nga iso, ano ka pa man. Anyway, ikit talaga ang karapatan natin mga bak. Ngam sa bali, hanga iso lang nga iso. Natano iso nga iso, alis ligayo ko na pero this time, it's another name. Blue Eyes Crying in the Rain, ti Apusong Batna, and 30 years old from La Paz, Cabatuan, Isabela. We have Daisy Alma for Alima for 100 peso load, courtesy of Rangers Private Resort. And ito yan, tatawagan tayo, tabakan mo dati kayo ng mensahen. Sorry. Ay, no, sorry. Sakpay. Okay, good afternoon. Madi nga nakapasok balong. Ito eh. Wait lang Hold on. Hold on. Hold on. Mabit lang. Okay. Hello? Hello? Yes, good afternoon, Daisy. Naimbag ka malam yung karuga. Napudo di tayan nyo. Napudot nga okay lang ba sa ado kay dito ayan na idol. Ay, ado kay kayo. Napariin. Congratulations for 100 peso loan. Awan sa bali makaamo di sonata. So the song is entitled Blue Eyes Crying in the Rain. When by Willie Nelson. Apo kabisado na pa talaga nga amuna di sonata. Willie Nelson. Okay, thank you so much for answering and congratulations. Urayam di load mo. Thank you, idol. Yes, baka nung damo kayo mga kablaawan, dagita karubang mga kaapa, mga madikay-kay. Ay, alamat yun di, idol. Sige. Love amin. Puro love. Nasaya at oreta. Palm Sunday mga rotata. Okay, once again, congratulations. Okay. Thank you, idol. Okay, bye-bye. That's Daisy Kutsapin. Pero Alima. Ito susarin na tatadik amo tanong. Aji alimas ko, ano? Alimas Tinapay, peanut bread. Kaslakas dyan. Wen, hanta pa yung naramanan. Da jay. Aji ay libre Anong ngem naramanan ta da jay. Ada bayad na da jay. F1 kanahin tagumatang idingin di libre hanta pa na patasan. Ayan, i-recommend ko ito isasyon nyo. Amin nga gayam ko dito yung buong Pinas, agyaman na po. Ipagtokaryo, request ko. And hello to Auntie Nelly Mariano. And Ma'am Mary Ann Coma is requesting a song from Eddie Peregrina. Para guys nga ako ng isang kanta ni Eddie Peregrina. Okay, we would like to give you and anati kaya mga kantain kini Eddie Peregrina balong. Di lata familiar song kanya mo. So, para kanyam ay, kung ano dyan barbaro nga yung arrange mo. Medyo kartoon na anak ni Jai. Kapay nga eh. Well, yung boses mo parang cartoons. Sige, Jay, natural lang nga boses mo. Ay, okay. Kaya mo nga rami din tikas Jai. Oo. Ano bang cartoons di pa nagdingi ko nga minisungan ko nga i-recommend nga kanta. Okay nga ro, to sing I do love you nga hang kumasarakan. Yan ti barbaro, una na dyan, glalaok barbaro. Isumatini ata ni. Sige. Oh. Sige pa, agamen. Sige pa. Napayakan. O nagtupay king kakat. Di kasi wala. Or Argentino Ilocano. Ta. Apay, awan. Supay Adda takot. So nga kung mabirukan ka. Di amak siguro, ayan na. Or niya, Argentino. No, it's not that. In the... Hindi nga to. Parang kan, awan. Huwag ka siya man. Retro. Kita man. Okay nga Rod. In hanga Eddie Peregrina's voice, please help me welcome John Mark Pastor. Adda. I do love you, I really do. I do love you, nobody but you. Only you could make my dreams come true, and only you would love me too. I
much better. Thank you, Ma'am Marian, for the 5 clap. Yes. Now, if you love me, please do love me only. I'm telling you, I don't have nobody. It's you and nobody but you. I remember, darling, when I first saw you, you were so lovely that every girl would envy. That will you gave me was only meant for me. So please, my love, don't ever, ever go. So please, my love, don't ever, ever go. So please, my love, don't ever, ever go. Okay, that ends our first half. Apo, kitagsubli ka with more songs and more requests right after we break. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Miss Charity Lianes of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kaya't na. Yes, once again, nadda kami po. Dito'y 104.9 XFM, Santiago City. Exciting! Yes, and nagsubsubli kami. Nalipat na ako di, nagsubsubli na. Subsubli kami. And, anong sa caller, Tan? Dada. Okay, we have a first caller on the line. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, apo. Okay, sa bali nga timag. Ngam kas na taga Rizal, Alicia da ito eh. Ayun, sir. Ako na lang ka. Amok ti kablaawam ni Camilo, ni Yes, Pedro sir. Yes, Libid. sir. Pedro Libid. Libid. Sino pa tagi tuma? Okay, go ahead. Sir Pedro. Okay. Sige nga rutan. Take time. Iso na ti kablaawak, sir. Dangker Camilo, Auntie Candid, Choco, Baby, Brother Pedro Libed and family, amin nga Libed family, sir. Kakayan family, Parong, Wow. Villar family, sir, nila Kaiko, Visitio Villar, dagiti duang anak ko, nga ni Jomel, kini Howard. Ag-request, sir. Agor ka, adati tarong family ko nam. Win, sir. Ape hanga na, di okra family kada, utong family. tapno pinakbot nga talaga, jay panagding ko. Okay, anyway, just kidding. Ano ti request mo? Am I that easy to forget, sir? Sige. Easy to forget. Awan din. Tamot kanya yun, sir, kini Sir June, John Mark. John Mark, sir. Okay, sige nga rat. Matungpal, iti kalikago mo. Okay, thank you for calling. Ayan, medyo feedback. Yan. Are, Femi, kuna na, niya balita ka ruba, he. Pakibati man tayo ka anak nga Ashley, ta, naggraduar ti doktor, ti dental of medicine. Yes. Agyaman na karuba, ayan. I won't gayam. Once again, congratulations si Kinantaan Medical Man ni China Pauline Guillermo Pua for passing the licensure examination for Medical doctor. physician. Kung ano siya. Physician. So, congratulations to Mayor Gregorio and Mayora Malu Pua of San Mateo, Ramon Isabela. Gobyerno Adaan Puso. San Mateo, Ramon Isabela, San Mateo, Isabela, yan. Apo, nagragsak na kitay empleados, di kading ating mabuno, and all the barangay captains and everybody in the house. Naglayang kanta ni MLGO. Yes, ni MLGO. Dahil so, pinungot-pungot, di MLGO, when it comes to singing, talaga mong iso na ka, dapat pa dynamics na nga talaga. Kasla nga makapukaw, ti kinaingpis, ti bagina.
remember us this way. Kuna May kanta na, ano kuya? Isong ano tumtong kaman, Ma'am Len Cardenas, Hermosura, ay kaya tangkag paatiw. Ag practice ka mo, tikas ding hangapang hibangos lang. Matiti kanta na kayo kanyo ko ha. Well, sabali tangham nagpeso ito. Someday. Well, she's good. Actually, agpadadang at siguro kalaban kumakansyon. lang. Kumakansyon, pero sabali ta. Agkabatsda, di ba? Pang diva, yung may isa, pang Rakrakan. divote. 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 Ano di request dan? Apo nalipata Ay, ko. may that easy to forget. Ay, wala jilo dan tagayam. Dampay lang. Ay, may that easy. Awan sa tikwak DJ Awan ti lyrics ko Kitantan no dati lyrics. Apo. Globe, gano ato Globe. Kunam. Globe. Okay. Am I that easy to forget? Kitantaman no dati am I that easy to forget? Kasi awan sa ti lyrics ko dito Okay, pero kamlatan, barbaring no makantak no ka no Adda. Sa internet mo kal. Am I that easy to forget? Sige, pero kalatan, sige, kantaeg ta nariga mo nung ta mapagbigyan na kita regular caller ta dita. Okay, tabiro ka ngarod apo, DJ kalalaingan na. Tapno makansyon mi data, am I that easy to forget? They say you find somebody new. Kaya mo kantaan? Okay, dato yan. Umuti, ko na nga minsan kadigping ang makansyon. Kamo na. Yan, kan ko na nagayam ni Ma'am Mary Ann. See you on Tuesday for Attorney Velasco's birthday celebration. Yes, may kami nga umay. Tanarigat no kami nga pagbigyan ni Kapsat Chris. Matimi kaya nga agkamtampo iso na kadapay. Ano yan? They say you found somebody new, but I won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. Di makatipa. How could you live without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want her love much more than mine. He's loving, but I just say we've never met. If I'm that easy to forget, before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause just to say we've never met, am I that easy to forget? Okay, well, that's my instant version of the song Am I That Easy to Forget? Nga nang idala na iti oras 15 minutos kasakbayan iti alauna ti aldaw. Partak mo may salang sonata di dyan. Yeah, dati caller dang rod. So for those just kaya na kumablawa po live 0905-808-1259. What else? Dagi tayo request balong. Natotawag mo nan. Okay, our second caller. Good afternoon. Kada kayo? Hello, kuya.
Nabiro ka mo? Ni kuya, ni Willie Torres, iti Banwar Kabarugis. Willie Torres, iti Banwar. Okay, go ahead with your greetings, ading Willie. Kabkablawak man kuya, digiti kanakak dito ini Michael Gamboa, kin ajay anak na, ni Michelle, kin Aisha, kasamot din ajay partner na kuya ni Shane, kasama ka na kuya kan digitay makamamu kanyak kita sa Buday Quirino, kasinsin ko ni Victor Torres, ni Berhel Torres, ni Uyong Torres dita sa Buday. Isama tin kuya, amin nga makamamu kanyak dito Banwar, kang Ronan kuya ni SB Sernan Carino kan iti ingupit po na kuya nga kawak ni Arceli. Okay, thank you so much for calling. So kuya, request man natin kanta nga buksit. Buksit. Sige nga ro. Thank you. So kuya. Okay, bye-bye. And Request mo na idol. Yesterday once more. Gyaman unay from Castañeda Floresma and Juan. Kuna naman idol request mo jay mahal pa rin kita no mabalin. And Rizal Alicia loves you Karuba from Museum Mailibet. Yan. Buksit is coming your way. And sumarunod na jay request ng Yesterday on Mare. Ipagpadaanan, day tabuksit Agbong bungiknik, bakit punsyunam Uray di maam-amu, day tabuksit Agbong bungiknik Nakarutin yan mon, di makita isbang Nakabot mo tatog, abak mo masit ko Paglikisan ko to, day tabuksit Agbong bungiknik, punsyunam Ipagpadaanan, day tabuksit Agbong bungiknik, bakit punsyunam Uray di maam-amu, day tabuksit Agbong bungiknik Nakarutik yan man, di makita iswang Nakabot mo tatog, abak mo't masik ko Paglikisan ko to, day tabuksit Agbong bungiknik, pinang kong asin ang pinggan karay bate Dalpaan aminin, aglamlamot kapay lang Tira butsyog, samto iturog Nagpiksa nga urak ko ng tuket Ngor-ngor konsyonan Ipagpadaanan, day tabuksit Agbong bungikik, bakit punsyunam Uray di maam-amu, day tabuksit Agbong bungikik Nakarutik yan man, di makita isbang Nakabot butatog, abak mo't masikog Paglikisan ko to, day tabuksit Agbong bungikik Minang kong asin ang pinggan karay bate Kalpaan aminin aglam-lamot kapay lang Tira butsyog, samto iturog Nagpiksa nga urak ko ng tuket Ngor-ngor konsyonan Ipagpadaanan, day tabuksit Agbong bungikik, bakit punsyunam Uray di maam-amu, day tabuksit Agbong bungikik Nakarutik yan man, di makita isbang Nakabot mo tatog, abak mo't masikog Paglikisan ko to, day tabuksit Yeah, buksit Yeba, abuksit Nagbuyok ko to na, day tabuksit Pit. Okay, Global. Thanks po, Adan J. Load, katropa ko na naman ni Daisy. Kutsapin din na nga baka po, iti name that tune for our first
half tatay. Ket damdaman na po ito second hour. At damdaman na patawa aming load kada kayo. So keep on listening. Keep on sending your request over 0905-808-1259. Bueno dito'y chat iti YouTube. And anak ko na ni Wilfredo Martin. Balong. Kon pagablaw man ni Auntie Riming, madamaloto ti handa para ti handa ni Kimberly Saldo. Happy birthday ate from Saldo and Marcos family. Okay, may isang karga sonata man nga han, mga na-request. Tanong malagip ko lang. Di maraya kasar mo, anak karot amak ko, akas pamalubos ko. Naghunintay kombo kunameto'y puso nagpanag-arap mo ket sumungat ka isang napnuan ka limnos ti Adda ken nagsanayak at tuyen ko na at tuyen tigibus ti ragsak agib-ibit ni inam agib-ibit ni amam agraman siya mas naaya agar arubos lulwa tapumanaw ka dena ket suat ka isem napuan ka limnos ti Adda ken ka nalipangat at ito ko na nato na tinga parten nagsenayak ket atuyen ko na atuyen tigibus ti ragsak wen nag-iibig ni inam agib-ibit ni amam agraman siya mas naaya agar arubos lulwa tapumanaw ka dena. You came down there, there is my vision of loveliness. Una nag-aim, DJ, tono na DJ. Nagrigyan nga talaga no. Nabayag mo nga ang kinansyon, siguro mga 6 months kasi. Jingiti ko nga So nga ron. when Alang anak eh. Anyway, that's a good time to remember. Gidi nga sonata. Anya pa iti request na balong? yesterday onso more. Once More. Kuna na. Yesterday, Once More is coming your way from the Carpentereses. Ito nga sonata. Ready? Get set. Ladies and gentlemen, the one and only, the diva of the 70s, Miss Karen Carpenter. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Karen. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But
It's yesterday once more. Looking back on how it was years gone by, and the good times that I had, makes the day seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing today, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt for years away. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shing-a-ling-a-ling that started to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry, just like before. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they started to sing so fine. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they started to sing so fine. Ay malagip ko man iti istorya ni Apo Mayor Gregorio Alipio po iti San Mateo. Talaga nga naggasat na nga kasawa ta talo kadagiti ang nagdati abogadon and di boryo dagda iso de jay pimasa iti pagkadoktor iso nga anya nga tamot aya nga swerte te dakadawan na kita man aside from being the local chief executive of San Mateo and they have the power tatakat siguro di pa nagayat dana kat malagi ako malipatan di sa oni mayora malu kuna nagat napagsirbian dan dagiti anak dan and now it's time sa mamimpinsan once and for all kat atimot ili dati pagsirbian daw kita aman lang ngayon. Very good intention. But anyway, congratulations once again, Mayor and Mrs. Gregorio and Ma'am Malu. Magre ni Mapo Mayor. Anak ko na. Kasi kano talong nga ka abogado katumbas jay kwa. Ginagdoktora na. Nagdoktor. Uwan iti gastos. O talaga mo nga nagastos. O talaga ti agpa-doktor. Pero you can see mo, may salain. Kasi ba yung mga return of investment kung gano'n. Kung kontraan na launa, dagi jay aktivista nga madida kaya't nga maawagan nga investment. Pero actually, iti ubing nga talaga, whether you like it or not, investment, once nga napaadal mo tinasaya at ikam tinabitis nga panagbiag, agsubalit deta. And handa mo nga kaya nga bayadan, uray no bayadan da kati adong kwarta, handa kaya nga bayadan, iti utang da kaniyam nga naimpag nga nakam. Di ka di. Dahil lang ka. And umapala, di jenti ko kantam nga Carpenters. Alauna mga araw din. Ay, alaunan. Okay nga Rod. Sige nga Rod. Agsubli kami nga Rod after this break. Thank you so much. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International. Abot ang magayang nga naka-volume. Mas labang bangir dito yung microphone ko na tabalong. Ha? Ay, likita mo. May sa ti left side na. I-center mo di Jay ko. Dito. Center. Okay. We're back. Apo kita man. Kasla karog rugina ka no. Ulitin ta di Jay. Nga parte na. Okay. Ulitin ta di Jay nga parte na. Okay. Okay, we're back, ladies and gentlemen, mga katropa karuba. You're still with Manong June, together with katropang John Mark de lang po 104.9 xFM Santiago City. Exciting! Correct, exciting nga talaga. And thank you so much po kadagiti sponsors tayo, of course. Awan kami dito na awan iti Santon Plus Coffee nga mangtad tinasaya at para iti kalusugan tayo. Nati kalusugan tatan iti
Pambagbagi. Madimot, kalusugan is health. Ano ti health? Iti Ilocano na. Sikat na Ilocano. Salon at, ayan. Salon at. Nga napinta sa thank you so much kini Apo Chief Executive. Ayan, may salon at mga papintas ti salon at tayo. Of course, we also have Santon Plus Herbal Soap nga mang papintas mo tikudil. wow, dagiti nakirsang Apo di dakulap na. Ni kinursing. Mati nga kursing gayam tagakasa na dita. Lotion da jay. Ay, Siyempre, lotion. dagiti dati cures na. Cured. Aja kagatul na kajay and acne whatever problema yo tikot kudil abo gusar lang ti Santon Plus Herbal Soap and of course Herbal Capsule Santon Vitamin C Santon Plus Herbal Oil para katagitay kayat na ti agilot sapsapo nga napintas so katagitay massage parlors tita no kayong baling effective dagiti masahe yo agusar kayo iti Santon Plus Herbal Oil and dadi kap-kap yun tabalong is Nature Soya Coffee. yes Ma'am, apay aw mo ti kwati turbo dito eh. awan ti Ati kasta na, placard na nga say. nalakang aming tandaanan ta iso to susaran dagitoy technician tayo dito dadi Santon Plus Turbo Dietary Supplement for Men Yes to health. iso to susaran da kapsat Chris and sino pa iya sorry naman di ka nakikinig kapsat Chris so nga lutong kamandata and okay pahikabla man idol ni Noemi Saldo ken Mark Vincent Saldo dito mo Isabella from Novi Saldo idol thank you kuna naman and dapat dito tatay Yan, na-miss ko nag-great idol pagkablaw man ti PPDO Isabella. Salamat from Wilfredo Martin. Yes, good afternoon. Iti Provincial Planning and Development Office, iti LGU Provincial Capital, iti Isabella. Thank you so much for listening. And we have a caller on the line. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, kumusta mo? Ti panagusaryo iti Turbo Kapsat. At pasikil na tito ma. Muna nga talaga. Muna nga talaga mo tayo. Di lang nga yan napasikilan. Tawa na napasikilan na kagudwala kasikil. Sige nga rod, kumablaw kan Kapsat, Pedro. Umuna-una ikablawang kay maniti Happy Farm Sandio dita estasyon. Yes, we do. Ay, nga iso iti panagisagsagana iti biag titunggal may sagada kada tayo nga da pamati na. Happy Farm Sunday itunggal may sagada tayo nga dengdengag. Yeah. Iba kami di naminsan nga pinarbangon ko. Pinarbangon ko kunam kita ta linap mo manin ni Sister Mila Villar. Ikat katawa kag dengdeng ng programa tayo ka Sir John and John. Kukuha tayo dito. Kukuha tayo katataro da kablawang karo dagiti kakabagyan kan pada nga agdengdengag ta atuda dagiti ka. Mono nga kablawak ti ngungotak nga po iti Biskaya ni Siam kini Tantan Lebed kini Raquel Lebed iti Biskaya kan iti parti iti San Guillermo Barangay Nakar ni Flor Eugenio kini Auring Eugenio ni Olivia Alcantara Ruiz iti Lingagabaw kan iti Rizal kati Dater Pusillo Nyolak sa Gifford kini iti Barangay Salvacion anti Pelenera kini kapsat nga Mila Villar hang kapapablap sister ta duduwata nga kumagkablaw katakwada ni Bisicho Villar ni Delia Leve iti kakabagyak iti Benito Sullivan Nakalma kan Villalos pamilya Langgido kan pamilya Leve kani Baby Choco Elsie Valdez Carla Gaon kini Jos Alvarez kini Lolita Kakayan kini amukon ko nam ka ni Pari Camilo kini Candida kini Margarita Parong kini kabagis nga Flor Bulaon kablawang kayo iti
gasatan ken nagasat nga Happy Palm Sunday titunggal may sagar tayo. Kada nang rona kadagiti padang agdengdengag iti Adda sa kami programa ni Karoba ni John and Mark Pastor iti istasyon ti xFM. Puno na ang kanta ba sa kasabalin to nga istasyon ti maibaga. Nurad dumagat malawanak ket nuwaga kabkablawang nuwaga ti parbangon. Haman, ngayon di na minsan ka din na kinablaawan. Nangagkulaw na. Nurad dumagamin ka ado kayo kayo sa medyo na panonod ko sa dumagat kasi ano ba ito mangyari Sir Jan katagyaman launa iti dada kayo nga padakagdengdengag kang kastamot dito istasyon. Okay. Thank you. Thank you. Also, marag good. Nag-request at kiti ang tagarod nga Adda akong biyag ko. Okay, matong pal kabsat. Okay, thank you so much once again. And nakutin ba lang DJ headphone ta? Ang nakasentro. Ipalnag mo nga nalaing. At ayan, madinsalat ta. Okay, Adda akong biyak ko is coming your way. Adito yan mo, akas request yo. Adda akong biyak ko. Abi kas ta mga data, uni na data. Mo pa yan. Okay, Roda! Pasat na sakit nga ikikita tinagtalikodan punasan na itaduang agpalawag at man di kinapudno na tunggal kasangay mo siya tayo di makaingat amog nga di gustuin Adda sibay mo nga aglalailukin ka adut nagkurang tauray laing nusurat di kan masubulitan Nimdim na kaya't asawen nga awan kam itinakin kurang aklat panawen no isot pa kunaan adikan ay ayaten daytoy metilaglag ipen Ikakuman sinobliana Diyan kuman nagpagpakitan Tadya kaya ngayon ka masaktan Adud na kurang tauray laing nusurat di kan masubalitan Ngayon na kaya't asawen nga awan kan itinakin kurang aklat panawen Luwisot pa kunaan lagi pen di ka kuman
nagpapakitang tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman nagpapakitang tadyak kaya ngayon ka masaktan. As requested, dati Adda ako na biyak ko. Well, ituloy tayo di bumasa ka kita mga blaoyo, karo bakit ko na. Ni Oliver Tabukol, hello mga idol, pagkablawan na kami man dito yung Kaboboni, Agno, Pangasinan. Ato kami nagbubuya ka nagdingdingag kanyayo. Salamat po. Para guys manjay kanta nga kasla kadag Santa Cruz. Ayan. Nangin naman nga dawon mga karuba. Pagkablawan na kami man kay ni bakit ko nga mayra nga glutluto. Malaman pagka diapura magluto. Tanay mabisina ko. Muna na. Okay, medyo nakapoy mo ta boses mo no agsasao ka balo. Sa kala na bigsan no kumanta. Ayan, kablawag man di amin nga taga Ricarte Norte de Fon ng Rona da Papang Andres and Mamang Berling, Merly, Abel, Miera and Buloy, Ami and Adonis, Liza and John Lloyd and Doring and Junicio and Fernandez family from Annabella Junicio. Well, and we have another caller, ladies and gentlemen. Nembag nga pangal daw. Nembag nga pangal daw, sir. Okay, nya ti madamag. Mabalin ko mablaw, sir. Yes, mabalin. Okay, sino tayo ito? Ni Gina Castillo Tudor, sir. Gina Castillo. Go ahead. Kablawak man, nagiti family Cristobal, family Castillo, family Chudoro. Kinkastamat din kinilakay ko nga Mario Chudoro, sir. Aha. Kin namin matan nagiti kakabagyak sa poblasyon Norte Madela, Quirino, sir. Wow, maya man, di Madela, Quirino. Umabot nga dati signal mi di jay. Win, sir. Okay. Mabalin nag-request, sir. Wan, mabalin. Di kantaman nga dito din nam, sir, no, dati iba nag-version na, sir. Ay, naku, awan. Bisaya version lang tiyata kanya mi dita. Ilocano lang tagaro din, sir. Okay, Ilocano. Sige, sir. Iti, Thank you, sir. Okay, thank you so much. Ana, Dito Jay? din nam, sir. Dita din nam. Okay. Sa imong gugma ug paraog ko na di jay Bisaya. Matud nila. Kuna na. Wa ako sa pagkukulang man sa imo dong kunana. Sige, kantaan ta i-translate ko. Sa imong place man. Wa akong kasalanan dong. Ay naramid kumet amin. Ginawa ko lahat dong. Pagragsak. Lahat dong ginawa ko na kasiyahan nimo. Ngayon yat insubad mo. Pero ano ginasagot mo sa akon? Sinagtamla engtoy puso. Aragoy. Sabi ng puso ko dong. Agor ka, ano niya kanta? Dita Denam. Dita Denam. Okay, Dita Denam is coming your way and brought to you by Santon Plus. Tayo. Awam mo ang kumasarakan di jay Dita Denam. Dita Denam in your... Okay, Dita Denam. Ay naramid kumet amin pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo sinagtamla entoy puso. Di mo inilalaan na pudno nga ayat ko. Karin kaniya inka tinalikodan. Martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti serserpina nasamit alangen-langen ta. Awan ammo anak ka basulak ken
Bisaya. Sa imong place, wa man ako dong kasalanan, at ginawa ko naman lahat ng imong kaligayahan. Pero anong ginasagot mo? Sinaktan mo lang ang puso ko. Di mo inilala ang napunong pag-ibig ko. At Tagalogan. Sikat. Karim kaniyak, inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y tisir-sirbinan, nasamit alangen-langen tang. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den nang awan nagbasulak. Tain paay ko amin akabaelag. Dita den nang awan nagbasulak. Sikat ng perdi ng waswas kiniayak, ng keltay kadagiti arapaan. Itaden na awan nagbasulak, ta inaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinagtamlaeng tuy pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak, inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y tisir-sirbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den nang awan nagbasulak. Tain paay ko amin akabaelag. Dita den nang awan nagbasulak. Sikat ng perdi ng waswas kiniayak, ng keltay kadagiti arapaan. Well, okay, nalpas man na po iti kagudo oras kat siyempre kas kadawayan Adda Manen iti iti patalastasan ni sungak. Subli kami nga rod, kaaruban, napapatay nga gagayem ken katropa after a few reminders.
Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy. Okay, pag nakita mo hanggang manakaon na YouTube ta. And ano ya? Okay. Awanditan? Awan na lang mat. Okay nga rod, padasan naman nanti agpapugto another 100 peso load para kadagitay naanos nga dumdumngag kada kami no amoyo ti title na atoy. I-text nyo lang nga po yung title na yung sonata plus your name, age, and address. And baka si kayo di mga bak iti 100 peso load courtesy of Rainier's Private Resort. Di ka di. Okay, kita taman ti medyo narigat. Awan iti tatawagan itan. Matched. Okay. Ayan, happy Sunday karo ba? Shoutout man family Bermudez, family Fabros. Para ko sumunjay doon say goodbye. Madamag buya orayak sir. Norba Bermudez ato iti Cebu, San Isidro. Wen, puro doon say goodbye dahito. Ano no ag-request? Noan nga doon say goodbye kawar ni Ayat. Kawar ni Ayat, dagita lang mo iti request na. Oh, kata hangkong masarakan da jacket ko nga ipapugto. Kita man iti medyo palito nga sonata nga pugtuan da. Ito ay Makapalito nga talaga. Kapalito ito ay what is the title of this piece? Karoban o mom, i-text mo lang dito ay 0905-808-1259. Ngam, dapat unfamiliar name iti mga abak at hampay nga nangababak. Ang ito dumagat naka-phone book dito yung isang awanti chance yo. What is the title of this piece? I-text mo na naglaka agipadpadawat kami iti kwarta.
the endless near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and the more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood strong and did it my way. I've loved and cried, I've had my fear, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, if I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the word of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Wow. Kinanta ti Bisaya dito eh. Oh. Nangabak ko man ito grand championship competition dal eh. Da in is near ko na. Mati, di ending na ti ang pimasa. Ano pa yan? I did it my way ko na. Ay, Diyos ko na abakan. Kaya ajig judge ko politiko, kagurgura na dagiti wi. At ang abakan, of course. Stay ko na akong tatain. We're giving away 100 pesos. Awan wala nang kahirap-hirap mandung. Basta magabigay kami ng kanta man sa imo, hulaan laang. Ayan. And patas na mga tawagan. Dato'y nangabak. And we're going to use a different number. Kitang taano, sumungbat dito eh. Ayan.
Yan, nagre-reng, Mat. Nagre-reng. Hello, sir. Yes, ay, may kapsutam ta radyo Kapsutan nyo sa radyo basi. yo, apo. Okay na. Sir. Ayan, okay. You are lucky to have 100 peso load ta si katinangabak. Iti answer mo, Kat? Mayoy, sir. Kanta dagiti. Salipata mo si sir naman ang kanta. Ay, okay. Anyway, iti nagkanta is Matt Monroe ni Frank Sinatra. Agita ti sikat nga kimantawan. Okay, congratulations, Gina Castillo Teodoro of ano Puro to? tres kalimaturo, Cordon Isabela, sir. Cordon Isabela Tour. Okay, okay nga rod. Ada kaya mga kablaawan, sakbay nga ibatanda ka. Kablawak nanti family Chodor, sir. Aha. Ita, Cordon. Ano, sir? Okay. Family gargabisid ta poblasyon norte, sir. Okay. Sige. Ano daw iti lodami kanya? TM, Globe, dito? TN, Okay, orayam nga rod. Courtesy of Rainier's Private Resort. Isang ano, agpalailang kayo tag-swimming apang kay Rainier's Private Resort. Thank you, Garod, sir. Okay, thank you so much. Ito na po ti winner tayo. Iti 100 peso load ket lalengin nyo apo nga pumugto ta baka no si kayo matonto mga bakit tulo sumaron sa rono nga agpapugto kami. Dapay may isa damdama antuno alas 2, alas 3 kasta. Okay, may sapay nga sonata balong ti kansunon. Aglodak, diba? Sige nga ro, tsak pala di kumanta para kadagitay medyo ado ti skandal na tita. Nagbain, luti po yung mukat umatibuuren. Ay, nagbain, di mo lakit di mailemeng. Dito'y di paarni at dati istorya, makaulaw dito'y a pamilya. Ni tatang kanina ng kantay baruta, akayat ng piman ti mga sawa. At danti balas ang akurso na dana, ket nagpudnon kinitatang na, ngem madi mabalin ko na ti amana. Kapsat mo ngem di ang munina ng mutay ta. Ay, nagbain, natibuyok mo ket umatibuuren. Ay, nagbain, di mo lakit di mailemneng. Nagtulit aldaw, aging gatikal daw, nakasarak manen, balasang anak ko daw. Nagpudno manen, piman kaniya mana, ngayon nagwingiwing, sana manen kinuna. Saan ama balin, parok pang asim, kapsat mo hindi ang munina ng muday ta. Ay, nagbain, natibuyok mo ket umatibuuren. Ay, nagbain, di mo lakit di mailemeng. Di mana baro di na nalagdadan, sa unitatang impulon ng kananang nagpag-aak, sige baro pagkasaraman. Di ka agda nagtahang nga iso ti amam. Ay, nagbain, natibuyok mo ket umatiburen. Ay, nagbain, di mo lakit di mailemeng. Nagbain, natibuyok mo ket umatibuuren. Ayayay, nagbain, di mo lakit di mailemeng. Ayayay, nagbain, natibuyok mo ket umatibuuren.
nagpain. Di mo lakit di mailemeng, ayayay, nagpain. No tibuyok mo ket umatibuuren, ayayay, nagpain. Di mo lakit di mailemeng. Yeah. Okay. Shout out Karuba from South Korea. Kasi mande Mang Berting from Arnold Glen and ating Molen Avenue na yung pang Domingo yo kuya kabalawak mandainang kan tatang kuya nga napan naggatod ti tabako kan dainang Naggatod. Edna kan tatang Rod. Pares man jay pitaka nga song yo agyaman na kuya. Okay, makapamiss ni ating Mona Lynn, di ka di anywhere in Quirino, basta dagig me, she's always there. Thank you so much for the love and support. Yan. And at this moment, we have a caller on the line. Okay, medyo kapsutan niyo pa si Taradyo Kapsatuhan. Okay, go ahead. Sino na ito? Yes, sir. Kayan, sir. Taga Rizal, Alicia. Ay, okay. Okay lang mo at anapay ti damag. Pangal daw, sir. Apo, yung panagmimeriendan anal pa si pangaltawan. Pangal daw, pang merindan, sir. Anamat ti merienda nga lako dito arubayan nyo. Ajay, barbecue, sir. Karne, isaw. Okay. At halo-halo. May halo-halo pa. Apo, meron pang halo-halo ha. Milk tea meron dyan sa kapitbahay. Milky, meron pa, sir. Yung pagmanita tadda dyan may unti milk tea. Pwede mag-request, sir. Gusto mo ng milk tea? Ano request mo? Kumablaaw ka nag-request. Sige, go ahead. Kablawa man ni Joshua Domingo, sir. Oh, ni Joshua. Okay, pakikumusta am. Joshua Domingo, Sayon Posijo, Alpia Posijo, Ethan Posijo, Titi Biari, Nobalin Domingo, sir. Aja lang. Buen, sir. Kuna- Isa kun ate, tugtog, sir. Adi mang berting ko ma. Ay, sige, isa runok nariga mo no dita kapagbigyan ta baka no sa daan na kami to dita. Yan tak, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much for calling, Matt. Okay, dita po ti may isa kadagiti pagayam tayo, Matt. Dita Rizal laang iso nga nandani nga buong barangay ti Rizal dumdum kanyatan. And she is requesting for the song Uncle Berting. Uncle Berting nga nagbaling nga soundtrack di jay contest di jay kuan. Rizal Kalinga. Rizal Kalinga. May isa nga sonata ti nagko-contest na dati Uncle Berting. Ayan. Parpang no agriin, apan nagugot iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinwangan. Nagaganiyang kabarting, nataripatu iti dingwan, pagulitanan naskan atulada. Awan kaniyan at panog, inal daw lata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakaradkad lata, uray adas sa gubanit na, agpastrunuang tipan nakainanana. Kasta yang keberting, salah sumangkot no ti malaman, tadi kayat na rumang ay panaglagan. Nalpas tiraraapan, agbirot manti panggudanan, ala tiro ta dandanin panagaapitan. Mapaitan naliday, taabagam malupay, idi na amwam iti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, na pampekit di nakiinuman, game ko na sumulitan nung next karape. Sumaro nung panagtatalon, reep kan sikakit ngimaton, doble pa'y presyo na tanti abonon. Awang pa'y katitan ng regasyon, di gasolina iti padanong, di Uncle Berting nang isaldang taltalon.
ket dinan san masakan tading magkalan ti pamilyan tatay baro nang agbasbasa ket nang asawa nagragsak ti pakasar na balse ditoy balsen ka ngem nalako nam tay may sanga hektarya nya aron kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti maleron anyang narigat di naglaro mang ayen atan apo ko ni Uncle Berting isubayan ang pagpagatasan alatiro manlawalo makayen Adda may sa amalam nakitap ni Uncle Berting nakatugaw kapkapela kamulang awanan iti matalon in aming analakon awang paket ken kwan at mangtari pato parbangon di agriin na panagugot iti kamutin iti sumangpat si malibukag ni Uncle Berting kadagiti anak na agraman apo ko na nagraranada anapan bisita dakkel nagpaliwan dagiti anak na iti kinagaget imalada ken kuana at dan inhinyero doktor ken abogada di Uncle Berting nya tat ubrana nya kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen pinda anak na apas yaren lalako ng tindagdagana tapi nagpaadal na ngem itan mansyonen iti balay na si kangay kaaruba amum kat isuna di Uncle Berting tatangtay isuna aramidan na ti amin kadatay nga anak na agsubalitay kumamit kenkwana agsubalitay kumamit kenkwana and with that nalpas manan iti another hour abok tagsubli kami with more songs More requests and more prizes right after we break. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like Alright. So, subligan natin kini pagkaya miyo, katropang John Mark and katropang John Serialas. Ito lang 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Mayat, luto po ito Oh, po, sister. mantikwan. Ano, Ang auto yan. Okay. So, still, awanin iti Awan. pangaplao to di nag-chat kat ni Hanalin ka din. Binurana mo at, diba? Hanalin ng Contour. And we have 2 missed calls. Kwartamot ka no ti kayaan na.
Dinamag ko Baka nga. natigatangan na. Dinamag ko ito detayan mo, Annalyn. Okay, ha? Nga rod, kumansyon talatan, awan iti request, mumaten. Okay, nga rod, giti mo favorite song ko tiket kung kantaan. Wala. Mumno kasi nga awan iti kakanta at kayat ko ti kumansyon iti favorite song. Happy Sunday po sa inyo. Karuba pa shoutout po from San Pablo, Jedi. Okay. Nueva Vizcaya. Comienza, señoritas, por canciones la pudo ti panawen. Pitaka. Ese luna que tiene el cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. De la Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Y a las morenas quiero desde su pequeño. Morenas la Virgen de Guadalupe, ay, 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 es bien sabido que amor de morena nunca es fingido. Porque cantando se alegra el cielito lindo los cielito lindo. Kaya ko lang po nga bibiyagan dagiti sonatang Espanyol tatay akas ko na tayo na research ko ngamin nga dagita iti nangadawan tayo dagiti sonatang Ilocano the Spanish song. Sige man. Ladies and gentlemen, tatak at kadwa tayo ni katropang you know? Sige ko. Kunwari sakti katropang Giro. Katropang Giro. Ayan, malalaman po natin sa ating... po natin ngayong hapon na ito, ang ating katropang Katropang Giro. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ano po ang masasabi ninyo sa naging selebrasyon sa pagpasa po ng anak niyong Doktor Mayor? Hindi, ikaw nga yung Mayor. Ako si Giro . Ako si Mayor. Ayan, magandang tanghali po, Mayor.
Ayan, na bangal daw yamin ako nga kay Elian dito San Mateo. Kasjay. Okay, but anyway, napaka-responsible niya. Responsive, I should say nga responsible. Responsive, yan. Tapno, agbalin nga alive na jikat katungtong na masapol na nga kasjay. So, kasi nga sungbatan na nga yan. Hindi, baka Kasi Oo. ginagawa ko din yan pag may caller tayo. Oo. Kasi kaslaawan katungtong mo, no, madi ka sumungsong ba? So, garod. Kasi garod ganon request na ating muna rin nabi nyo. Nga pitaka. Pitaka, iti request na. Okay, para kadagitay nahilig iti pitaka. Ni Madam Kwamat, Bermudez, Madam Nirma, Top of the World, na pwede kanta na. Kasi, don't say goodbye. Was. Saklutin, di ka nang mapirit-piritin. Pagpagpagin sa mo ikaut-kaut, pasarayin ka irito-rito. May sa abigat asin nirit na ka, nasdao kang tilangana. Nagputengkit in aya, day takita na, ngem nangisit met ngar ilawlaw na. Alwadam o ading baka makita na, taang amuyen itiyak sapa. Tunggal bigat ngayon kakit kitaen, tapitakam nasilen. Pitaka dayta, nagmayat kit din dayta nailangana. Nagabot nagpisi day tatengana, tapitakam nabasa. Pitaka dayta, nagmayat kit din dayta nailangana. Nagabot nagpisi day tatengana, tapitakam nabasa. Sa abigat asin nirit na ka, nasdao kang tilangana. Nagpatengkit in aya, day takita na, ngem nangisit met nga ron ililawlaw na. Alwadam o ading baka makita na, taang amuyen itiyak sapa. Tunggal bigat ngayon kakit kitaen, tapitakam nasilen. Pitaka dayta, nagmayat kit din dayta nailangana. Nagabot nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Ang kubay lang maglon, iti linabag na dito nga sunata nga insura, iti may isang gayem tayo iti. Okay. Kaya kinantami mo, tagdadamo kami mga ron nga kang kansyon iti, damdamo mi pa'y laing tagaramit ti album, nga uray, awan unay iti kapay panan, kay papanan na. Tako na naman. Ape nga, dajay kantang basit atrak, adakat ti meaning na awang mo, it's just a song. So, you sing this. Unana, kinantami lang. Ano pa nag-request balong? Ayan, di ka request ni Madam mga Norma Bermudez. Ano, Top of the World. Top of the World, yung may isa. Top of the World, datan may isa lain. Ayan, ito naman ni Alcantara, di request na kayo mga kwa. Kushilapan ka. Top of the World. Top of the World. Where can I find it? The top of the world. We're not on the top of the world.
kita tayo kami na yung hindi nangikuam. Ayan, kabla ako man kami ko nga. Itiin na pa nagkasangay tata ni Maika. Ni Maika 50 na, nga tawon. Nga na. Wow. Kini Kuyak di Kalman nga Maika 30. Hehehe. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it should rain. Everything I want the world to be is now coming through, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Yes, that's Top of the World by the Carpenters. Kahit adayo pa iti panawen pumatalastas tayo. So, kumansyon ta pa balong, pwede request na nga tatuma. Anak ko na nani ko ating Monalyn. Pakanta tayo happy birthday ka no? Andan sa tayo nakita nga sa bali nga request na tatay Kablawak ni inang ko, wala na nag-birthday. Ay, Tagta, tapos timay kay 15 na ka noon. Di manong naman di Kalman, 30. 30. Puro sarado, siguro mo, 20 man ating Monalyn. 20, 30, 50. Sino nga tati 40 years old kanya na. Kung ano si, kung ano, kung ano magayam. So, kung ano, Birthday song, Ano tinaga ni mother na, takit kantaan taman basit. Edna ba? Edna? Edna. Di ka Sigurado kang Edna. Baka no sa bali mo ti... Nay, dainang Edna, ginitatang Rod. Okay, Edna, nga Rod. Edna, go ahead. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy Aileen, kayo pa no? birthday. Happy birthday, Aileen. Sa bali mo. Lolak Ajay, Edna, gayam ka no? Aileen. Kita Aileen. man lang.
Tapos tinagan na Monalin. So kaya nasawaan, Monarto, di tatang na kini Aileen, iso nga Monalin. Monarto, Ay, Modesto. dyan lang ang mo. Mondragon. Mondragon, siguro ni tatang na dito yung Mondragon. Ano pa ya, sa bali, Montanyosa. Montanyosa. Ibaga mo niya tinaga ni tatang mo, tadita ka nga, Di ba pugpugtuan? Montero. Montano. Okay, taaman. Montero and Aileen, Monalin. Kitaaman lang. Kita laing tanga talaga. Cesar Montano. Montano. Okay. Nagyang ka di Jones, Isabela, iti mayor DJ ni Nel Montano. Right. Kaya po Nel Montano. Okay. Kaya't may saping nga sunata man. At Kita nga yawan ti request dita, awan ti request. awan ti request ito. Adang naman, tamo di request da. Kuna naman, iti kuryat iti taltalon. Adang ti kuryat iti taltalon. Agari ti kundi dit kuryat ken pilat. Ti taltalon, kuna naman. Manong ag-request sa aman ti kanta, ti kuryat ti taltalon. Sa ajay kwa. Siyak ni Edgar Duaya ti away. Carayan, iti San Antonio Ramon. O, taga Ramon. Duaya ti away. Tagari ti kundi dit Kuryat kuryat ti ken pilat. Kuryat ti taltalon, kuna na. Okay, according to Ajikia na nga mga gan. Kuryat nati pamagat na duaya Duaya ti away. Duaya ti away. Okay, the next time nga you request for this piece, duaya ti away. Tagari ti kundi dit kuryat ti taltalon. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari ti kundi dit kuryat ken pilat. Uno na dengdengge ingat makaturugat. No adaag pareyo nagsempat panunot ko. Awan tinatagarin no di taol ti as-aso. Awan na ariwawa makinaken tambutyo. Nagulimek rabi naglimbong ti turog ko. Tagari ti kundi dit kuryat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari ti kundi dit kuryat ken pilat. Na dengdengge ingat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agpising. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading dingwen tin kamataraken. Ingat lumakayak dituya kun agtaeng. Tagari ti kundi dit kuryat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari ti kundi dit kuryat ken pilat. Na dengdengge ingat makaturugat. Ayan ako na, request na niya. Oh. Kiyo sila pan ka request na data. Orayam kabsat. Orayan tanga makaugot ni John Mark. Sana ka ko sila pa. Tagari ti kundi dit kuryat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari ti kundi dit kuryat ken pilat. Na dengdengge ingat makaturugat. At tuhin kabsat Hanalin Alcantara. No adaman, iti paspasamak ti biyag mo kaya mong pagbabawian. Tinggam na di sonata. Imbagak metken kay di
anong amin ti sakit na daydiyan daw apim manaw ka sa di ka pa'y pulos kinita. Kawan met pati ng labas niruwang ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabiyag ko at sumigang empty naglata kinikita. Intun nagsarak ta sila bangta ipasulik tutoy matak ako mitaken ta sa tupay pangatuken ipababa kastanto panang ipariknak anabiyadak nga uwan ka. Intong nagsarak ta kusilapan ka ipasulit tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastanto panang iparik na anabiyadak nga awan ka. Amok nga babawikan na amiris mo't nagbidutan. I am sorry, damage has been done. Digmet impagar sa maituran balay diket masarakan kalpasan na siya ke panawa. Intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastanto panang ipariknak anabiyadak nga awan ka. Ngem kinagpaisuanan na il-iliwaklat taken ka bareng yung kapaelakto nga aramiden nga intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastanto panang ipariknak ang mabiyagag nga awan ka. An outstanding repertoire. O yan, talaga mga nagpipintas nga sonata, basta Ilocano apo. Kaya't daitan tinagpatinggan iti another half of our program at da kami man nagsubli kami with more songs and more prizes. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito yung 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. We're back on the last half hour of our show, and someone is requesting for the song "Beautiful Sunday." Basa man balong the day. Hi, karuwa, greet ko ni Anita Agnes, Samuel, Perla, Marcos, ditoy, Gamu Isabela. Hello, karuwa. Kaya happy birthday, Ate Kimberly. Para guys, beautiful Sunday, idol. Thanks from Maria Novi Saldo. Okay. No, next time, kat ilipas mo pa di ibagpagaksaka nga sumao. Yes, sir. Yan. Bakit tatay? Basaan man pa, di jay ko nakpailang ka. Sa uka nga dago. Ulitam. Basaan man pa, di intero nga mensahe di kapsat tayo. Juan ni Maria Novi Saldo. Hi, karuwa. Greet ko ni Anita. Kasjay tiket ko nga sa awan. Nga rod, ito yan, the beautiful Sunday. Para kang ka, Anita. Novi ko na kumama. Sunday morning, up with the Lord. I think I'll take a walk in the park. Hey, it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey,
mo nga talaga taga ginota na yan. Ano siya dahil agduwa-duwa ka mga ipaso dyan, ngumato, iti fret na talaga mga you are. Adati pa daos-dos nawan. Adati pakambyo na talaga nga birokag, di pa kay pisokan na. Talaga sika talaga nga you relihit na lang. Dito di talent mo balong. Okay nga rod, iti orasan akat Alas 2:42. Iti malam. And iti oras insagot kada tayo abo dagito nga sumaganad nga produkto nga naskan abo nga padasin nyo mat. Kasla kuma iti Nature Soya Coffee. Gusto mo bang magkape pero natatakot kung tumaas ang iyong caffeine? Worry no more. Pwede ka nang magkape umaga, tanghali o gabi. Nature Soya Coffee lang ang natural. Habang nagkakape ka, naggagamot ka pa dahil may sangkap itong mangosteen at agaricus mushroom na mainam sa ating katawan. Nature Soya Coffee, siksik sa 21 grams na halagang sulit, 16 pesos lang. Ayun, di ba din naglaka? And of course, Santon Vitamin C, Santon Plus Herbal Capsule, and Santon Plus Herbal Soap para katakitay kudil nga mahampay unay nga nadalos na kita. And ang naday tabalong Santon Plus Herbal Oil. yes, Herbal oil. Nasugna dito apo mabalin nyo nga usaran dahita. Bukbukan nyo lang iti Santon Plus Herbal hindi Oil. kita medyo agmagmaga. Ano nga tanong kombinasyon ta dyan ti ano tawag di dyan turbo dahil tayo Turbo? supplement. Ano nga naabga sagad bukbuka mo tayo di kasta. Ano nga tantong kikitan taman. Ano? So dati ka pareha. Just kidding. Para sa mga babad sa trabaho, laging stress at laging pagod, mag Santon Plus Herbal Oil sa amoy na suwabe ang pakiramdam. Habang binabay dito sa inyong katawan, siguradong relax ka. Hindi lang ito pang massage sa pagod mong katawan. Protection din dito sa laban. Sa mga lamok na makulit. Santon Plus Herbal Oil. Bilhin na sa inyong mga shocking butika. Bubuyog. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked carried us away, captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carried us away, captivity requires from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Yes, and with that, naparalata ati aglawlaw anya nga tati mabalin nga ramidan. Gampig sa di Bisa di init. init talaga. Ang init. Ang init. Kahit kumampa da jay nagkalkalat-kat nga introduction ko idi
Muli kalkalat kat. Sad, sad. Wala na kaya. Sad mo. Okay, nagbayad natin ang kansyon ng kat. Ladies and gentlemen, may isa kadagitay kikit kong kinanta ni Vilma Santos. Okay. Sana pitch na kami natin, Sad. Sad. Kasi nga talaga. Sad. Sad movies always make me cry. She sat here at work, so I wonder to show alone. They turned down the lights and turned the projectors on. And just as the news of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walking in. Although I was sitting there, they didn't see. And so they sat right down in front of me. And when he kissed her lips, I almost died. And in the middle of the colored cartoon, I started to cry. Whoa, sad movies always make me cry. Whoa, sad movies always make me cry. So I got up and slowly walked on home. And Papa saw the tears and said, "What's wrong?" And so to keep from telling him a lie, I just said, sad movies makes me cry. Whoa, sad movies always make me cry. Whoa, sad movies always make me cry. Whoa, sad movies make me cry. Oh, ada kita apo, ada kita arem padek, ada kita napipintas nga sonata, idi nga nagkakauna. Kantaan na balong. Yan. Ayan natin niya. Jay. Basta natin yan. Bakit ba Buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitira pag-asa sa mundo. Sila tanim, mas kabisado ko pa eh. Nakaya tayo yung malingita. Hindi ka talatan. Okay nga Rod. Tagalog tayo ngayon ako. Jerome Abalos. Noong okay saya, parang walang hanggan. Sa tuwing magkasama, dulot mo ay ligaya. Kapag kayakap ka, yan ang pangangamba. Tamis ng halik, laging nadarama. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang ang puso ko.
na, lahat ay naglaho na. Buhay nang mawalay, nawalan na ng pag-asa. Lungkot, pagkalumbay, ang lagi kong kasama. Masakip sa dibdib, nagbago ka na, sinta. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man, para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas, para sa'yo lamang, mahal. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man, para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas, tanging sa'yo lamang, mahal. Tanging iyo lamang, mahal. Para sa'yo lamang, mahal. And with that piece, Apo, ket nadanon nanti pa nagsisina tayo. We would like to say thank you so much kadagiti amin Apo nga marabay, kadagiti nagbalin nga katuwami Apo, iti laso ti talong oras. And this has been your katropang June together with John Mark, saying till next Sunday again karuba. And we're ending up with this piece, Barbaro Apo, nga sunata mi sa YouTube, para kita hangag paudin o dati ayuda, ket mauawagan da iti alisto. Luwata ayuda, alisto, alisto, aming akabagyan mailista. Kompletot papeles, alisto, alisto, ID, indigency, alisto. Baliktad. Di ka agpaudi, alisto, alisto. At dati kontak mo di munisipyo, DSWD, pati dole, luswat, kentupad, alisto. Alisto, aglaing kay dita ahensya. Alisto, taparabol sa pasapan niyo. Alisto, pasungatan niyo da kita. Alisto, alisto, ti maik-ikan iso lang nga iso. Basta pagsiyaatan, alisto, alisto, nga madi makitanggay ti bumaryo. No adda ipaobram umalisto, umalisto, dagitat,
alimatek ti gobyerno. At tantuman ayudan alistuam, dagiti kasapulan ipangronam, dagitay makatulong ti baryo ang ngatay rumireklamo. Alisto aglaing kay nita ahensyayo. Alisto ta parabur sa pasapelyo. Alisto pasungalan yo nagita. Alisto di maik-ikan isola